ba bui ba ratang ba solution programs re ya ramela hang ka jeno me ala amela hang kama tsang food yana se iso mo wa mpolle me ka jeno he mo ya katang ha ke tlile mo ke tla nna Mahao ke yona pela ka mona ke kopa a re dumedise. Ke lakatsa ho dumedisa hle ba buhi ba ratang ba Sesotho sermons and programs mme ke re lena we Mahao ke modimo wa rona Jesu Kriste amen. Amen amen. A bua katang hele ke ra hopotsa fela hore he ka ha re hasa ka YouTube le Facebook e kopa hle hohle mo tla bo rona teng he o ka ngwana fela botena gona mono fela mono ebe ka morao re thego ena e fele mohlombe ke tlang ka botse ke tlang ka tla ga batho ba tsona mona ha ba ile dipotso empa ebe di tholetso ka potsona mohlomong di tlatsetso ya di amohela mme ka o shwara ha mo ya ratang hle share link ena le ba le metswalle ya hao e le go ba share taba tsena kaofela ka o shwara hle ke kopa ke le thapelo ya tema ha wa tswele pele re mo khale bona hanga peta gona ka monyetla o fona de modimo motlhanka ra di na tona gina o mo hlophina tona o ba re ke be na de modimo mme re mo thusa fana ka lentse ba ta thata de modimo Krista ka pela amen Amen. de Mahao tsala tsena de ka futa ke telo yenda de Re le bile haholo mohi ya khabane ya ratang wa Sesotho sermons and program hang hape ke lakatsa ho dumedisa hle ka lebitso la mopholosi wa ka eo ke dumelang ho yena e leng Jesu Kriste. Tsatsing la kajeno ke motlotlo haholo rebe re tlo arolelana ditaba tsena tse amanang le pholoho ya meya ya rona mme ke thabile haholo hobane ha se monyetla o motho o nkang hanyenyane ke monyetla o hantle ka nepo e neng e lokela ebe o nkwa ke manyoloi empa ka lebaka la hobane modimo re ratile haholo ho a batlang hore le rona re nke karolo topollong ya meya ya hae o re file monyetla ona ka hona ke a leboha mme morena a tle a re hlonolofatsa re tswela pele sehloho sa rona sa kajeno se bobebe tlholo hodima sebe tlholo hodima sebe mme re tlo sheba ka botebo ka hare ho lentswe la Ntate Modimo re tlo phetha ditemana tse batlang di le mmalwa ke kopa o tlo nke pena o nke pampiri haeba bebele teng ka lapeng o tlo e atametse e le hore tle ha re ntse re bala ditemana tsena le wena o tle o ipalle tsona mme re bua ka sebe ke dumela hantle hore ha ona motho ya sa rateng hore a be le tlholo hodima sebe hobane sebe se a re hlorisa sebe se re hlorisitse nako e telele haholo empa ke leboha Ntate Modimo re ebe o re file monyetla wa hore ka lebaka la Kriste re tle re be le tlholo hodima sebe hobaneng re lokela hore re be le tlholo hodima sebe ha re nka dibebele tsa rona fela ha ke phetha Tlholo 21 temana 27 e bua mantswe a bobebe fela Tlholo 21 temana ya 27 ha o ntho e ditshila e tla kena teng moo ho bolelwa lehodimong le ha ile ba etsang manyala le leshano ho tla kena ba ngodilweng bukeng ya bophelo ya konyana fela e le hore ka mantswe a mang taba eo Johane a le ka ngwe hlalosa mona go ha ona motho ya tla iphumana le lehodimong ya nang le ditshila mona re ka di hlalosa e le sebe e le bobe e le diketso tsohle tsa sebe e le hore ka mantswe a mang wa bonahala hore re lokela hore re be le tlholo hodima sebe e le hore qetellong re tla re iphumana re le mmusong wa Ntate Modimo lebaka leo Ntate Modimo a phathahaneng lehodimo le phathahaneng hona jwale ke hobane Ntate Modimo a lakatsa hore a fedise sebe le baetsa dibe hantle thahasello ya ihle ko fedisa sebe fela bele sebe ka ha se dula ka hare ho motho o batla ho fedisa sebe le baetsa dibe e leng bana ba tshwereng sebe kapa ba mommeng sebe jwale ke yona temane re fang hore re thahasella ho ba le tlholo hobane hona le moputso bakeng sa ba hlolang ha o bala Tlhelo ya boraro ntse re fela ya hlolang o tlane wa moqhaka ya hlolang o tlane wa hore a dule toroneng le Ntate Modimo le hore tlholo hodima sebe ke enngwe ya dithuto tsa mantlha ha re kgutle he re qale qalong rena hobaneng re bua ka tlholo hodima sebe hobane ha o bua ka hore o lokela ho hlola ntho enngwe go bontsha hore ihle o lwana le yona ha ona tlholo ka ntle le ntwa hona le ntwa
mme ka morao go be le ntwa kona re tla bua ka tlholo. Jwale ha re apesa le menya 51 temana ya bohlano ha re bala e bua ke Tafita mme Tafita o bua taba e bohlokwa haholo eo ke lakatsang hore re tle re lemohe mona ke Pesalema ya 51 temana ya bohlano. Tafita mona ha bua hore bona ke tswaletswe bokgopong mme o nkemoletse sebeng. Bona ke tswaletswe bokgopong mme o nkemoletse sebeng. Ke batla re tle re utlwisise hantle mo ya ratang hore mona Tafita o re ke tswaletswe ka hara sebe go ka mantswe a mang re tle re utlwisise hore ha re o tswetswe ana le sebe empa o tswetswe ka hara sebe mme o mo emoletse bokgopong. Re ke etse mohlala fela motho ya hlahang ka hara lapa la mashodu ha se le ha hlahe e le leshodu empa o hlaha a hlahela ka hara boshodu. E sentse re bontsha fela re sa le mono go ditshekamelo tsa motho ya jwalo di ho boshodu e le hore Tafita ntho ha e hlalosang mona gore ditshekamelo tsa ka di sebeng hobane mme o nkemoletse kae o nkemoletse sebeng. Ho nna ho etsa botle ke ntho e thata empa ho etsa bobe ke ntho e bonolo. Ke kutlwisiso ke lakatsang re nne re be le yona ha re ntse re bua ka taba ya tlholo hodima sebe. Number 2 ha re ya ho Baroma kgaolo ya bosupa temana ya 14. Baroma kgaolo ya bosupa temana ya 14 mona ke testamente e ntjha jwale ke Paulus ha bua ka taba ena temana ya 14 go tlo bala temana tse pedi fela ho Baroma ya 14 le ya 18. Ya 14 Paulus o re hobane re a tseba hore molao ke wa moya empa nna ke wa nama ke reketswe hore ke be mohlanka wa sebe. Kore Paulus o re ke reketswe hore ke be molao o ya laolwang ke sebe hobane ha o le mohlanka o na le morena wa hao monga wa hao mme monga hao o etsa seo a reng o se etse ha o etse se wena o utlwang o batla o se etse e le gore ha re ke mohlanka wa sebe kore ke tsamaiswa ke sebe. Thato ya ka nna ha nka ba le yona ha ke etse ke etsa thato ya sebe ke tlolo ya molao wa Modimo. Sebe ke o etsa bang ke diketso tsohle tse sentle e leng ho bolaya ho utswa ho bua leshano ho lakatsa ho feba jwalo e le hore Paulus o re ke reketswe hore ke be mohlanka wa sebe. Re tle re hlalose ha re qeta ho bala temana ya 18 hape taba ena 18 hobane ke tseba hore ha ho molemo o ahileng ka honna ke hore nameng ya ka hobane ha ile o rata hona ho teng ho nna empa ha ile ho etsa se molemo ha ke o fihlele re hopola ke itse motho na o sa itse hore ke tse hore ebe mohlanka wa sebe e le hore ha etse ntho eo yena a ratang o etsa ntho eo sebe se mo tataisang kapa se mo suthumeletsang hore a etse. Jwale ke mona mare nna ha ile ho molemo hona ke a o rata go go itse ke na le lerato le valo empa ha ile ho etsa se molemo ha ke o fihlele e le go ga bona motho ya nang le bothata bo bogolo haholo o tshwana le motho ya sa tsebeng ho sesa a iphumana sa le ka gara lewatle kapa letamo kapa noka e kgolo jwale ha le ka mono o fumana ho thaselo ya ka go ke ka mona fela ha ke tsebe bona ke tswa fa ena o iphumana ntse etsa bang a ntse a theoela tlase mohlomong o fihleletse a eshwa ha o sena thuso e ka hlahang ke yona taba eo ke lakatsang hore re shebe e le hore ha re ka bala hona le temana eo ke lakatsang re bala hape ho ba Roma mona kgaolo ya 8 temana ya 7 jwale re tla re qoka hape taba ena re ntse re tswela pele ka tlholo hodima sebe ba Roma kgaolo ya 8 temana ya 7 ntse le Paulus o ntsa le ka ona mpholla a qapolla taba ena ya sebina temana ya 7 e re ka hobane thato ya nama ke borao Modimo hobane ha ipe tlasa molao wa Modimo le ho sitwa ya sitwa thato ya nama ke borra kore ha o thwe ke borra go bontsha hore thato ya nama le thato ya Modimo ha se ntho tse ka kopanang ho hang ho tshwana le metsi le oli ha se ntho tse o ka ba wa di kopanya le ha o ka ba wa rata e le hore thato ya nama ke borra ho thato ya Ntate Modimo re ntse re tiba hore re boemong bo gona le Paulus le Tafita re emoletsweng sebeng re hlahetseng bokgopong mme tshekamelo tsa rona ke ditshekamelo tsa ho se rate ho ratwang ke Ntate Modimo re nka kae taba
e bobebe re nka kgenese mane serapeng sa Eden mo baholo ba rona Ntate Adama le Nefa ba ileng ba tlola molao wa Modimo ya ba ka mora moo jwale rona re se re nyanya tlolo ena ya Ntate Modimo re nyanya mmele o reng o sinful nature boleng ba rona bo tshekamelong ya sebe ho Adama pele Adama etsa sebe ho yena ho etsa botle e ne le ntho e natural e itlalang fela eo e leng boyena ha etsa botle Adama e ne le boyena empa ho rona ho etsa bobe ke ho leng ho rona vale ho etsa botle ke ntho thata e hlokang Mahao wa Ntate Modimo le mohlolo o Ntate Modimo a ka o etsang bophelong ba rona jwale ka re tla elellwa pele jwale re se re buile taba tsena hore boemong bona bothata bo re keng ra intsha ho bona hobane jwale thato ya rona e lwantshana e qhwebishana kore intweng le thato ya Ntate Modimo thato tsena tse pedi tsena ha di ka ke tsa kopana ke jwang re fumanang tharollo Tlholo Holima Sebe hobane jwale thahaselo ya rona bo mme le bontate moya kgabane ya mametseng taba tsena ko re qetellong re tla ke iphumana ka phela le Modimo ka ho sa feleng ho sena sebe ho sena bobe ho sena ditlana ho sena dipolayana jwale ha re tswela pele re tlo ka le tharollo tse pedi tseo ke lakatsang hore re tlo di sheba tsa senya ka jeno tharollo ya pele re bitsa ka hore ho lokafatswa ke ho lokafatswa manyesemane a re ke justification jwale ho lokafatswa ona o sontso utlwa hore o tenwa o lokafatswa hobane o sa loka ho tshwana la ho ka thwe ho hlatsuwa hobane o hloka hlatsuo o sa hlapa o se makgethe o le ditshila e le hore ha o thwe ho lokafatswa ko bontsha hore o no sa loka jwale o so be wa ya entseng bang ya lokileng diketso kgaolo ya 16 temana 31 re matheng ka lebelo diketso kgaolo ya 16 temana ya 31 mona ke hanyane fela ene le mo Paulus le Silas ba leng toronkong tjhankaneng jwale ba bina ba rapela ha ba rapela mahlahla la kgawa diketane ho buleha menyako jwale molebedi wa toronko ha fumana hore hey batswana ba balile jwale empa athe a ba baleya jwale temana ya 31 bibele re ke kopa re qale ho 30 molebedi eno a toronko a nto ba ntshetsa ntle a re benghadi e ka kgona ke etse jwang ho bolokeha o botsa Paulus le Silas temana 31 ba re dumela ho morena Jesu Kriste mme o tla bolokeha wena le bantlo ya hao motho ena o bone matla a Modimo a bona mahlahlela a kgaoha bona ntho tsa mohlolo di etsa jwale wa tshoha hore banna ba isu a ke lengetse ke etse bang ke bolokeha ke a utlwa hore le bua taba tse bohlokwa ke a utlwa hore taba tsena tsa nna ke taba tse mathe ke tseba ke le ba bua ntho bobebe ba re fela dumela ho morena Jesu mme o tla bolokeha dumela believe kore ke utlwa ke rata taba ena hobane ha o thwe nka seretse o se kopanya le metsi ha o qeta o itlotse jwale Modimo o tla o amohela ho bua ntho e bobebe ene ntho ena re ka ra e utlwisisa hore ho lopollwa ho bobebe ho feta ho lahleha ke ka ho Tlholo Holima Sebe e le ntho eo re ka reng e pepeneneng Modimo hore re lopollwe ke ntho ya e beileng pepeneneng mo mang le mang kore ke mpho ya difate ha nka ka e beha ka Sesotho se tlwaelehileng ho bolokeha ke mpho ya difate jwale banna bana ba re hela monna Yesu dumela o tla bolokeha wena le ba ntlo ya hao re tswele pele hape re ntse re le ka ho batla re itse re karolong ya pele ya rona jwale boemo bona mo re iphumanang re le ho bona le bo Tafita kaofela le bo Paulus re tswa jwang ka ho bona ya pele o se re ithutile yona ke hore banna bana ba fa moneno tshepo ba re fela dumela ha re ngona bokenye ya diketso kgaolong ya bone temana ya 12 ke mang jwale yo re lokela ho dumela ho yena ke o fenyo ka lebitso la ha re ka fumanang topollo kgaolo ya 4 temana 12 ona bokenye ya diketso moya ya kgabane re ntse re le sehlohong sa rona se matla haholo Tlholo Holima Sebe se bobebe fela se matla haholo for temana ya 12 bibele e re mme ha o poloko ho e mong ha o poloko ho e mong hobane ha o lebitso le leng tlasa lehodimo leo batho ba le neilweng leo re ka bolokehang ka
ka lona. Ha o poloko ka ntle ho e mong, e le hore re bua ka poloko fela vele e tliswang ke motho a le mong fela. Mme banna bane Paulus le Silas se ba itse dumela, mme o tla bolokeha. O dumela ho mang? Ke mona mo buang ka lebitso la Jesu Kriste. Ho lokafatswa ke eng? Re ntse re ithuta hore re itse tharollo ya pele ko etsa bang ko lokafatswa. Ene mona ntse o bua ka o dumela hore ha o poloko ka ntle ho lebitso le le leng, e leng lebitso la Jesu Kriste. Ho lokafatswa ke eng? Ke kopa re ba le temana, mohlomong re tla bala tse pedi jwale re tle re fumane kutlwisiso ya hore na re lokafatswa ka tsela e jwang. Re ntse re le testamenteng e ntjha, hona jwale re sheba ho ba Roma kgaolo ya 4 temana ya 6. Ba Roma kgaolo ya 4. Ba Roma kgaolo ya 4 temana ya 6, re tle re fihle temaneng ya 8. Bebele e hlakile e re, jwalo ka ha Davida le yena a bolela lehlohonolo la motho eo Modimo o mmehang ya lokileng ka ntle ho mesebetsi. Re bewa ba lokileng ka ntle ho mesebetsi. Se ke itse nthwena ke mpho ya difate hore nna ke be le thai ena e ke e fasitseng, hore ke be le bakena le hempeng, ke la ka lokela hore ke sebetse jwale ke di fumane. Ho sebetsa ha se ntho e monate haholo ka mora sebetsi. Ke mo kgona ho thwe wa fufulelwa, hobane ho fufulelwa ko bontsha hore o sebetsa ka thata, mmele o sa sebetseng ka thata ha o fufulele. Empa mona ho thwe temaneng ena ya 6 ho thwe jwalo ka ha Davida le yena a bolela lehlohonolo kore ke lehlohonolo nthwena la motho eo Modimo o mmehang ya lokileng ka ntle ho mesebetsi. Ha a re ho lehlohonolo, ke temana bosupa, ho lehlohonolo ba leseletsweng makgopo a bona, bao dibi tsa bona di apesitsweng. Ho lehlohonolo monna eo morena a sa mmalleng sebe sa hae. Lehlohonolo, mpho ya difate. Ho thwe Modimo ba leseletsweng makgopo a bona. Kore ha o thwe motho o leseletswe bokgopo ba hae, kore Modimo ya ba o etsa bang ha ke batla hore ya ba o iphapanyetsa bona fela. Modimo ya ba o re ha ona taba, ha re tlohelle nthwena, ha re bema, ha re lesele ho etsa kgang, ha re tlohelle ho etsa kgang. Kore Modimo ya ba o tlosa makgopo a bona. Kore ke batla nene re utlwisise taba hore Ntate Modimo hona le seo a se etsang bakeng sa rona, ene ha hona mesebetsi e rona re etsang. Hwa rona fela ho thwe re etse bang ke o dumela. Ke yona ntho ya bohlokwa eo rona re lokelang hore re etse. Re nke hape mohlala wa ho qetela re bua ka taba ena ya ho lokafatswa e le hore re tloswe dibe. Re nke mohlala wa Abraham, ho so bue ka yena mona. Re tla bala hona ho ba Roma kgaolo ya 4 temana ya 2 le temana ya 3. E re hobane ha re ka re Abraham o beilwe ya lokileng ka mesebetsi, o na le sebaka sa ho ithobisa, empa hana sona pela Modimo. Hana sebaka hobane ha etsa bang ha a bewa ya lokileng ka mesebetsi. Temana ya 3, hobane lengolo le reng le re Abraham a dumela ho Modimo, mme a ballwa tumelo eo hoba ke ho loka. Re ntse re bua ka taba ya ho dumela fela. Paulus le Silas ba betsa molebedi wa toronko, monna dumela, mme wena o se o dumetse le bantlo ya hao le tla bolokeha. Re fuwa lebitso le leng fela, ke diketso kgaolo ya 4 temana 12 leo re ka bolokehang ka lona, e le lebitso la Kriste. Jwale mona ho thwe le ha Modimo o lesela makgopo a bo mang, makgopo a rona. Jwale mona ho thwe Abraham ha ene ba o beuwe ya lokileng ka mesebetsi, o na ka ithobisa re hei nna ke Abraham, wa tseba ya ba ke isa ngwanaka, ya ba ke etsa tjena, ya ba Modimo o nlaela hore ke ise ngwanaka. Hei kore ke motho ya matla, wa tseba fela ho thwe Abraham ha bewa ya lokileng ka mesebetsi, o beuwe ya lokileng ka tumelo. E le hore ha se mesebetsing eo re ka ra iketsetsang yona kapa ra e etsang ka pela Modimo e ka ra behang re le ba lokileng. Dumela o tle o etse bang, o tle o bolokehe. Ke rata re tla utlwisise hore ho lokafatsa jwale ke a ithetha hona ho lokafatswa ho etsang. Se re badile mangolo ho lokafatswa e leng karolo ya pele ya tlholo ya sebe.
ga se ebile mono ga se hlolelwa modimo o go hlolela sona sebe sena se a ileng ka go jele ho lokafatswa ke ha nna ke dumela ho ditshepiso tsa ntate modimo mme ke amohela bophelo le lefula la ntate modimo ha ke amohela bophelo le lefula Jesu Christ ke bewa ya lokileng ha ke re be le gona re tlwaetse ho fufulelwa dintho re hlaile sentse re hla mo ho go pase o bala ka thata o tseba ho pasa hore o tseba ho kganna o tlamehile o ithute o ngwanywe o kganne ho fihleletse o tseba hore o tseba ho bala o tlamehile o shapuwe sekolong gore re hotse ka re ho retse dintho re di fihlele re sebetsa ka thata jwale ha o thwe fela amohela bophelo le lefu la Christ amohela ditshepiso tsa hae tsa hore o tla fela a o lokafatse ha o dumela ho yena ntho eno ka yona fela e batla e ba ntho e thata ho kelello tsena tsa rona bane bele se re tlwaeditswe ntho tse thata se be se re tlwaeditse hore re fumane ntho re e fufulello e bobebe fela moya ya rateang ya kgabane re dumela ho ntate modimo re amohela sehlabelo seo Kriste a re etsitseng sona Calvary ka Abrahama re ka ipotsa rona yena o ile a amohela sehlabelo bang a o se dumetse ka tumelo gore o ile a dumela hore ha ntse re hlaba diphoofolo tjena ka lebaka la dibe tsa rona ke hobane ho na le ya tlang ho hlajwa ka lebaka la dibe tsa rona e leng konyana ya modimo Jesu Kriste hantle e le hore yena le mo a shweleng teng o shwele ana le tshepo ya hore ho na le ya tlatla a tlotla a shwa rona re se re phela nakong eo a seng a tlile jwale re dumela hore ehle ha na shwa o na fela a shwela nna a shwela dibitsaka hanga re qala re dumela taba ga ke re bele re tswa mane mo re neng re tshwana le Dafita re leng bo Dafita bo Paulosi re thato ya rona e lwantshana le thato ya modimo ka go rona ho a ile bobe ditshikamelo tsa rona e le tsa bobe jwale hanga re se re lemoha ka o ba le tsebo hore he ona le a ileng a shwa re amohela ho thwe re bewa ba lokileng ho bewa ba lokileng ho bontsha hona le modimo o re leballa our past sins dibe tsa rona tse fetileng o qala leqhepele le letjha la rona ke taba e bohlokwa ena moya ya kgabane re tla ho karolo ya bobedi ya tlholo ya sebe mme ke lakatsa re tle re utlwisise hore sena se ntate modimo a re etsang sona o re beha re le ba lokileng 100% kore ha ka pela hae re tshwana le Christ ya sa ka etsa sebe ka morao re dumele ditaba tsena re ntse re phela bale ha re qeta ho bewa ba lokileng re amohela lefu la Kriste le ho phela wa hae re ntse re phela ke jwang jwale re bang le Tlholo Holima Sebe na ha o qeta ho bewa lokileng o se utlwa hore motho a halalelang ya senang ha e bona ntse le motho ya nwang jwala o se utlwa o se sena takatso ya vala ho hang o se utlwa o se sena takatso ya ho tsuba ya ho etsa dintho tsa ntse di tshila tjhe jwale ke mane mo re lokelang hore re qale leeto le ntate modimo ha ne re na le nako ne re tla hle re bue ka taba ena ho lokafatswa ka tsela e pharalletseng haholo empa ke dumela hore ntate modimo o tla e toloka dipelong tsa rona ha re ye ho karolo ena ya bobedi jwale se re lokela ho tsamaya le Christ walking with Christ o qeta ho re beha re le ba lokileng hopola mosadi ya nakere ya neng a tshwerwe ha ke Johane kgaolo ya 8 jwale ba mo tlisa ka pela Kriste ba qeta ho mo tlisa ba mo tlosa ba tsamaya ba ntse ba bale ya ba phasa ya ba Kriste hore he mosadi ba nnosi ba hao ba kae ya ba ga ntate ha ke ba bone le a le mong hae ya ba Kriste hore ha ke utswe empa tsamaya o ska ba hlola ho etsa bang o etsa sebe tsamaya o ska ba hlola ho etsa sebe re tsamaya jwang le Kriste le be ha re sa hlola re etsa sebe ha ba leng Juda buka e teng e monate e kgutshwanyane fela ditaba di bohlokwa pele o fihla ho senolo e bitswa Juda ha re ba leng Juda ha ena le kgaolo ke kgaolo e le nngwe fela ga ba le 24 ya Juda ere jwale ho ya ka tsebang ho le boloka hore le ske lawa le ho le hlahisa pontsheng ya hae e kganyang le sena letheba le nyakaletse ya tsebang ho bua ka modimo mo ho ya nang le matla a o ga e tsebang a le boloke hore le ske lawa taba ena ke itse ho lokafatswa re lokela ho dumela ditshepiso tsa ntate modimo
hore re tle ka hlola sebe re lokela ho dumela ditshepiso tsa mona ho thwe ke yena fela ya nang le matla a hore a ka le boloka a le thusa hore le seke la etsa bang la wela hangata ho etsa sebe ke ho hloka tumelo ho Ntate Modimo ha o qala o iphumana o entse sebe ho na le moo ile wa hloka eng ile wa hloka tumelo ho Ntate Modimo jwale tshepiso e re fuwang ko hore ena Ntate Modimo o na le matla wa tseba taba e re lokela re dumele jwale ka re dumela fela hore ha ke palama sefofane motho ya ne a ka pele ka mane o na le botsebi ba hore o tla nkisa China hona jwale ke tla ho fihla hantle ya rona le lokela ho teba le ho feta hobane jwale re tla be re dumela hore re tsebang hore o entse mahodimo le lefatshe hao motho ya entseng modimo ya entseng mahodimo le lefatshe a ka hlola hore a mpoloke hore se ka kao ha e bobebe taba e ya entseng ntho tse kgolo tseo tse imela ya entseng dinaledi tse ngata le letsatsi le leholo le tjhabang le dikena le tsamaya mo e sa le neuwe hore le tsamaye teng nna ke modimo ya ka hlolwang a ba sitwa hore a mpoloke hore se ka ba ka wena a se ntho e ka ba ya etsahala e jwale modimo o na le matla hore a re boloke jwale ha re bone hore Kreste yena o ile a phela ba re nke temana mohlomong e le nngwe ya hore na bophelo ba Kreste bona ile a ba bophelo bo jwang ke Petrus wa pele kgaolo ya bobedi re ntse re bua ka tlholo hodima se o tla utlwa hore ke taba e bobebe eo e hlokang hore re inehele ho Ntate Modimo Petrus wa pele kgaolo ya bobedi temana ya 21 le temana 22 yona re fumane e re hape ke seo le bileditsweng sona hobane Kreste yena le yena o utlwisitswe bohloko bakeng sa lona a le siela mehlala le tle le hate moo a hatileng teng tlholo hodima sebe na ihle tabe o re ka hlola hodima sebe ho thwe Kreste ya ba o re siela mohlala hore re tle re hate moo a hatileng teng haeba o hatile diketseng hona moo diketseng re hate hona teng haeba o hatile mafikeng re hate hona moo temana 22 yena ya sakang a etsa sebe mme le thetso ha ya ka ya fumanwa molomong wa hae ka sekgwaere he who knew no sin neither was guile found in his mouth thetso ha ya ka ya fumanwa molomong wa Jesu Kriste ke taba e bohlokwa jwale ho thwe re hate mehatong ya mang ya hae re tsamaye mehlaleng ya mang ya Kriste ha re siela mohlala wa sebe ho hang ha re siela mohlala wa sebe ke ka ho bibele e reng ha re bala Johane wa pele ke kopa temanena se ka ba ka phethela ditaba tsa ka re sa e bala Johane wa pele kgaolo ya ke kgaolo ya bokae ke kgaolo ya bobedi temana ya pele e re bana baka ke le ngolla taba tseo le tle le seke la etsa sebe e ka re ha motho a entse sebe re na le moemedi pelanta ke karolo ya bobedi ya pele ke hore ke le ngolla taba tsena hore le seke la etsa sebe re kopanya le taba yane ya Petrus wa pele kgaolo ya bobedi temana 21 le temana 22 hore ho thwe re tsamaye mehatong ya mang ya Jesu Kriste e le hore ka mantswe a mang pehelo the standard eo modimo a re fileng yona ke e tshwanang le eo Kriste a na le yona ha le lefatsheng ke pelo e modimo a re fileng ho thwe re hate mehlaleng ya mang mehlaleng ya hae ha e tswela pele e re e ka re ha motho a entse sebe re na le moemedi pela ntate ke Jesu Kriste ya lokileng hantle the standard pelo ko re ska bala etsa sebe empa ha o ka wa etsahala hore le iphumane le entse sebe ka baka la lerato la ka ke le file Kriste o ga e tsebang e tebe yena ya tla le hlatswa e le hore bo mere bontate ba buhi ba Sesotho Sermons and Program kopola mantswe a mang a sengodi se seng o bua taba ena ka sekgo o re higher than the highest human thought can reach is God's ideal for his children godliness godlikeness is the standard to be reached o re pelo e hodimo eo modimo a re fileng yona ko re tshwane le yena re be le semmelo se tshwanang le sa hae ke pelo eo ntate modimo a re fileng yona eo re le bana ba ntate ka morao ga re lokafatsa o re tsamaya o ska ba wa hloloetsa bang ska ba hloloetsa sebe empa ya ngwana ka o ka etsa ra hore o fihlele mo so entse sebe re na le Jesu Kriste karolo ena bobedi
re ntse re bua ka yona hore na Kreste o phetse jwang re se re bone na o phetse jwang na rona re ka phela jwalo Tlholo Holima Sebe ke kopa re mo jwanne ene ne sentse re phetlile wa pele kgaolo ya boraro temana ya 6 ha re qeta re tla qhomela ho temana ya borobedi e mong le mong ya dutseng ho yena ha etse sebe e ka re temana tsena ke iqapela tsona tse e mong le mong ya dutseng ho modimo ha etse sebe e mong le mong ya etsang sebe ha ka mmona ha bile ha mo tsebe le hona ha re dutse Jesu re keke ra etsa sebe it's a promise ke tshepiso gona wa gona go re tseba go re nanabele ka tumelo re tlo bona ha sentse re qetela gona re tlo fihlela boemo bo jwang ya dutseng mo yena ha etse sebe temana ya etsang sebe ke wa diabolosi hobane diabolosi o etsa sebe e sa le ho qaleng ya dutseng ho Kreste ha etse sebe ya etsang sebe ke wa diabolosi ke ka ho re hlokang ho ba le tlholo hodima sebe sebe se qala kae ha re tleng ho tharollo ya bobedi sebe se qala kae ho rebe motho entse sebe ko kae na ke ha nka thipa o hlaba motho ka thipa na ke ha o lo kokota mane monyako wa mofumadi wa motho e mong na ke ha o nka fono o iutswa sebe se qala kae sebe re tlo hlokomela rona se qala kae Jakobo kgaolo ya pele temana 13 sentse re thetha ditaba tsa rona re fihla khobung jale potso e ntse le hore ga utlwa tlholo re ba le tlholo ba ga utlwa ga lokafatswa re a dumela jale ha se re tsamaya leeto le Kriste ke jwang re ka gahlolang sebe Jakobo kgaolo ya pele temana 13 Jakobo kgaolo ya pele temana 13 e bua ditaba tse re tlo bala temana 13 fihleletse temana 15 utlwa Jakobo na hore motho ha a lekwa a se ke a re ke lekwa ke modimo hobane modimo ha o lekwe ke bobe mme ha o le ke motho ka jona 14 empa motho e mong le e mong o ya a lekwe ke ho hohelwa le ke ho tjhatjhiswa ke takatso eo e leng ya hae mme takatso hoba e mare e tswala sebe mme sebe a se phethile se tswana lefu temana tse di re sebe se qala kae ha go utlwe motho o etsa sebe ka ketso go utlwa ho sebe se qala ka ho kae se qala ka kelellong wena o sa le mong ha re bona motho a se a utswa koloi go bane taba ena ile a qala hona e se le fela the fruits e se le tholwana ya sebe seo a ileng a se emara ka ho kae ka ga kelello ke mona motho mme takatso hoba e emare takatso ha se ketso takatso ke ntho e etsahalang ka ga kelello ho thwe takatso when it is matured ha e se emarile e tswala se ko hona bele e tswalang eng e tswalang se e le hore ka mantswe a mang re lokela ho otla hantle mo sebe se etsang bang se qalang teng hobane bele ko hona moo ha re ka ra tlohella yaba re ba bobebe ha re tiisi ka thata moo ko hona moo tshenyo ya rona e tla ba hona teng re se itse sebe se qala ka ho kae ka kelelo hopola Kriste ha ne a le thabeng ha o bala Mateo kgaolo ya bohlano ka gola ke temana 27 le temana 28 o re hela ho ngodile ho thwe le se ke la fela empa nna ke re ya ka tadima mosadi ya ba wa molakatsa o se a mo fedile kae pelong ya hae ene e se ile sebe taba ena ha sa lo robala le yena e se ile ketso tholwana ya sebe fela sebe sona se ile sa hla a sa se qeta ka ga pelo ya hae e le hore re tlamehile ho otla mothapong wa sebe ke ntse ke pheta hape gore taba ena se taba eo ke mohlolo o modimo a re etsetsang ona hore re qeteletse go tlile mothapong ona wa sebe gobane ke itse ditshekamelo tsa rona ntho e nahanang ha re nahana ntho e mpe e hlile ke hobane hle re jwalo e ntle hona re nahana o tsebe ke mohlolo hobane re tswaletswe sebeng re emoletswe bokgopong ke seo Dafuta a se bolelang thato ya rona ha e tshwane thato ya modimo kelello tsa rona tshekamelo tsa rona ke tshekamelo tsa ho senyeng ke jwang temana ke ene ya bohlokwa eo ke lakatsang hore
ebe ya bobedi o re tlo qetella ka yona ha re ntse re bua ka taba ya tlholo ya Sebe. Re itse taba ke kelello, re tadime kelello ya rona. Ke Bakorinte ba pele kgaolo ya 10, Bakorinte ba bobedi seng ba pele, Bakorinte ba bobedi kgaolo ya 10, tlholo hodima Sebe. E re temana ya 4 le ya 5 di re di mamele hantle, hobane dibetsa tsa ntwa ya rona ha se tsa nama, empa di le matla ka modimo ho dia diqhoshiane. Temana ya 5, re diha ka tsona merero le diphahamo tsohle tse phahamelang ho lwantsha tsebo ya Modimo, mme re hapa mehopolo yohle e tle e utlwe Kreste. Go ka se kgwae monate temana ena, fela ka tlanne re nampholle ka Sesotho hore re diha ka tsona dibetsa tse tsa rona merero le diphahamo tsohle tse phahamelang ho lwantsha tsebo ya Modimo. Re ntse re bua ka kelello ka mona, mme re hapa mehopolo yohle e tle e utlwe mang? E tle e utlwe Kreste. Ntho ya bohlokwa babui ba kgabane, surrender your thoughts to Jesus. Nehela mehopolo ya hao ho Jesu Kreste, mme ha mehopolo ya rona e le ho Kreste, e tla ba mehopolo ya diketso tse ntle. Ngwana mane mo sebe se qalang hantle, e tla ga o ba tempted, o lekwa hang Modimo wa o thusa ka moya wa hae o halalelang, hore teko eo o tle o be le matla o e tsebang o e hlole. Bakgalata kgaolo ya 5 temana ya 16, Bakgalata temana ya 5 kgaolo ya 5 temana ya 16, ha se ntse re phethela ditaba tsa rona, e bua mantswe ke ana, e re mme ke re tsamayang ka moya, mme le seke la kgodisa ditakatso tsa nama. Tsamayang ka moya, moya ke moya o halalelang. Jwale moya o halalelang ha o re laola, mehopolo ya rona e keke ya iphumana e le mehopolo e mamelang ditakatso tsa sebe. Le ha o ka batho, it's a promise, ke tshepiso hore tsamayang ka moya, mme le seke la kgodisa ditakatso tsa nama. Moi ya kgabane, kelello e bohlokwa, menahano ya rona e bohlokwa, hobane ke hona moo o qalang eng, ke hona moo o qalang sebe hona teng. Re na re ka ba le tlholo sebeng, re ka ba le tlholo. Modimo wa re lokafatsa, jwale ebe hore ngwanaka tsamaya le nna, jwale re tsamaya le Kriste. Se re bolelletse hore ya nang le mang, ya dutseng ho Jesu a ke a etsa sebe, empa ha re etsa sebe ho latela Johane wa pele kgaolo ya 2 temana ya 1 le ya 2, re ya ho Ntate Modimo o tla re tshwarela, re bakele sebe sa rona, hobane ha hona motho ya ka ba bona bophelo bo sa feleng a ntse a dutse sebeng le kgale. Jwale re fuwe tharollo ya sebe ka Jesu Kreste, hore ke yena fela, ka ho dumela ho yena re fumanang tharollo ya sebe. Jwale ha re se re dumetse ho yena, a re thuse a bofe menahano ya rona, e tle be menahano e etsang thato ya hae, hobane jwale sebe ke hona moo se etsang bang, moo se qalang teng. Ke ka hoo Modimo a tla re shebe hore na re shebella eng, re hlokomele hore na re ja eng, re hlokomele hore na ditsebe tsa rona di utlwang, hobane ke hona moo ha ntse o utlwa dintho tseo re di utlwang di ama dikelello tsa rona, ditshekamelo tsa dikelello tsa rona be di qetelletse di ya bobeng. Ke tlholo eo Ntate Modimo a re fileng yona ya ho qetela temana. Jwale qetellong ya tsohle, ha re se re fihletse taba ena, Ezekiel kgaolo ya 36, Ezekiel kgaolo ya 36, taba ena e monate haholo ya ho hlola sebe, e bobebe, empa ka lebaka la sebe e utlwala e ba thata, empa ke ho inehela. Ho na le monna ya neng a re qoqela, ya tsebang taba tsa ho sesa haholo, a ga o so iphumana o sa tsebe, ha o tsebe ho sesa, o iphumana o se o kene ka hara metsi, o le ka hara letamo. A re ntho ya pele ke hore fela relax, a ho etse bang o itlohelle, jwale o shebe hodimo, o lelatse mahlo a hao hodimo, hobane mmele wa hao, metsi a ke ba kena mmeleng mona, a re vele o tlo phaphamala ha monate, e bo etsa bang wa itlohella, fihlelletse thuso e etsa bang e fihla. Kore ke ntho e bobebe fela e thata hobane motho ha qala a sa iphumana ka hara metsi, le motho a sa tsebeng ho sesa, wa lwana, and the more a lwanang ke the more a hlolwang ke metsi. Fela bele motho ha o itlohella fela hore wa phaphamala ka hodima metsi,
mme ba bobebe ha o dumela ho Kreste fela o dumela jwale o tloela o etsa surrender ko o inehela ko re ntate Modimo nlaole ha ke tse o itaola nna Modimo o tla phetha seno ga bala temana ena Ezekiel kgaolo ya 36 temana 25 isa 27 Ezekiel ere ke tla le tshela ka metsi a hlwekileng hore le tle le ntlafale ke tla le ntlafatsa hore le hloke ditshila tsohle tsa lona le ditshwantsho tsohle tsa lona temana 26 ke tla le neha pelo e ntjha ha se rona ba ineang yona Modimo hore ke tla le neha pelo e ntjha ke kenya moya o motjha ka hare ho lona ke tla tlosa pelo ya lejwe nameng ya lona ke le neha pelo ya nama temana 27 ke tla beha moya wa ka hare ho lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka ke etse hore le boloke ditaelo tsa ka hore le diphethe ha ke se utlwisise e fetang ena ka hare ho Bebele o tla re hlatswa a re score it's a miracle hona ke ntho e reng ke mohlolo o Modimo a tla re etsa ona a re fe pelo e ntjha a re fe moya o motjha o tla etsa hore re beleng re tsamaye dikomelong tsa mantsa ke yena re etsetsa ntho tsena wa rona go fela inehele wena go fela o iketse bang Mahao wena go o inehele ngwanaka ke tlo o fa pelo e ntjha go fe moya o motjha jwale o tla tsamaya dikomelong tsa ka inehele ke Tlholo ya Sebe e memong fela gona re Bebele ha re bone mo e rutang hore re tla etsa sebe o fihlelletse Jesu a tlile ka o fihlelletse re shwele hona le tshepiso ya hore Modimo a ka re fa pelo tse ntjha a re fetola re fa moya o motjha o bolokang ditaelo tsa hae moya ya kgabane ke dumela hore thuto ena e hlakile mosebetsi o go lokelang ho etsa kwa o inehela ho amohela lefu la Kreste le tsoho ya hae re dumela hore o tla re fa bophelo bo botjha jwale a bofe menahano ya rona e tle e tseba hore e etse dikomelo tsa hae mme ka o tjho jwalo ke thapelo ya ka hore ntate Modimo a re hlonolofatse le nna ke nyoketswe tshepiso ya Ezekiel kgaolo ya 36 temana 25 le 27 ke nyoketswe mme se ka Modimo a ka re thusa hore re fihlele boemo bona bo ho etsa botle e leng ho rothaselang tsantse o re neng re di rata re di nyonye tseo re neng re sa di rate re di rate gore a fetole dithasello tsa rona le ditakatso tsa rona mme a ka fihlela sena ka hore ebe o rona re inehela ho yena tlholo e teng hodima Sebe 100% victory tlholo yona e teng hodima Sebe se ka morena a ka re etsa hantle ke kopa ga kwale ka thapelo ntate wa rona tlholo e teng hodima Sebe o re file monyetla ke mpho ya difate ke kopa ho thusa ho dumela mme a re se re dumetse o re thusa hore ntate re inehele ha re inehetse moya wa hao hallang ka taolo ha o qeta o nka taolo o re fa pelo e ntjha o re fa moya o motjha jwale ntate re ba bana ba tsamayang ka dikomelo tsa hao ke tshepiso o re fang yona ho Ezekiel morena mme re kopa hore tshepiso ena e tle fele phethane maphelong a rona ka le leng la matsatsi re tle re be le wena ka ho sa feleng ena ke thapelo ya ka lebitsong le letle la Jesu Kriste amen. Amen. Adama ga ta khale video se sanka Modimo ga thuto ne matla e rutang ka Tlholo Holima Sebe mme ke a tshepa ba bui ba kgotse molemo mme tabena ke thapela a moye molemo hore le yena a fuwe bophelo bo sa feleng ka ho ga ntjhafatsuwe a lokafatswe ke Modimo seng ka boyena yena ntate wa hlatla ka khale video ho ntate Modimo o hlonofatsa la para ha ntate mme ke lebohe ba bui bohle ba bile bona ba tla shebella kgaswenana le ka morao mona mme ka o shohle ke kopa ba bui ba ratang le salamu nate mme ke bontshe fela hore moifo wa Sulu Sermons o re nhle ba tsa leboha tshehetso yona ke ntate thapelo le tete ntate Moribe wa Lethapa mme ka o shohle bui ba ratang ha o kopana hape na go etsang Jesu Kriste a o boloke o fihla tsile ka tla o bele amen. Amen.